Sladoledica posna torta Lady D sastojci za posnu tortu Lady D, 750 ml vode, 1 kg banana, 300 g mlevenog posnog keksa, 100 g kokosovog brašna, 3 pudinga od vanile, 500 g šećera, 2 čokolade za kuvanje, 2 margarina. Posna torta Lady D se priprema na sljedeći način: oba margarina se umute u velikoj posudi, u kojoj se posle sve sjedinjuje. 3 pudinga prokuvati sa 500 g šećera u 750 ml vode. Kad se ova masa malo prohladi, polako se dodaje u umućeni margarin. Ne sme da bude vrelo, da se margarin ne bi razvodnio. Dodaje se zatim mleveni keks i kokosovo brašno, uz mešanje kašikom. Zatim se ubaci i kilogram seckanih banana, i sve se dobro umuti. Na kraju se torta oblikuje na poslužavniku. Kada se isipa polovina umućene mase, preko toga se, kao preliv, sipa istopljena jedna čokolada za kuvanje. Zatim se doda ostatak mase, kao još jedan sprat torte, i odozgo sipa druga rastopljena čokolada. Na kraju stavimo tortu u frižider da se stegne. Inače, ukoliko želimo da masa bude još čvršća, možemo da dodamo 3-4 nalomljena keksića, oni odlično upiju dodatnu vlagu i savršeno se sjedine sa ostatkom mase. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.